yuko yamukije ubwoko bwayo ku nyanja, ku kiyaga gitukura, batabona inzira mu mpande n'impande. Inyuma hari umwanzi agomba kubica, ariko igaca inzira hatari inzira. Reka nababwire, ikiyaga, ubu buzima nabwo bwoba ikiyaga, uru rugendo nabwo bwoba inyanja, ariko iyasatuye inyanja nubira cyashoboka yuko yisatura. Nagomba kukubwira ngo Imana iraza kugira ibyo isatura uyu mwaka kugira ngo dusohoke. Ku Mana birashoboka yuko wowe hari byakunaniye gushikaho, hari byakunaniye kureka, hari byakunaniye gutakaza, ariko nagomba kukumbwira ngo ku Mana birashoboka ibyakunaniye. Abakunaniye kuvamo, abakunaniye kureka, ibyakunaniye kubohokeramo, ariko ni wegera, ukegera, bigurisha ubitange, si ibyaho, kuwizera Yesu. Shalom shalom bakozi b'Imana, nshuti z'umusaraba, mwebwe dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru, mwebwe dukomeje gusangira ubutumwa bwiza uko bukeye ko bwije. Ndacavuga ngo Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza, Imana y'amahoro ikomeze kubakomeza, Imana y'ubutware n'ubushobozi ikomeze kugaragaza imbaraga zayo ku buzima bwanyu. Imana ibagirire neza kandi Imana ikomeze kububaka kandi mwubakike mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu nongeye kugushima Mwana, ndagushima kuri uyu munsi ubugira, kandi ndagushima ko washoboje kuba mpagaze imbere y'ubwoko bwawe, imbere y'ihanga ryawe, abakurikira buno butumwa kuri murandasi, kuri televiziyo, aho baherereye hose. Ndakwinginze Mwami, reka Mwami Mwuka wawe wera abashoboze gutahura icuvuganye nabo uciye muri je, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndakwinginze Mwami, uze kandi imisozi babona imbere yabo reka uyicamike Mwami, be ibibaye bibe amataba, mu izina rya Yesu Kristo. Nzi yuko ubutware bwawe Mwami buza bwumva, kandi ijwi ryawe imisozi iraryumva, ubukene burabwumva, kandi iyo utegetse Mwana biraba, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndasengera Mwami imitima y'abakurikira ubutumwa bwawe muri nje, y'abakurikira abavuga butumwa aho baherereye hose, reka uyihe kwizera no majambo, kandi Mwami uyihe kugendera muri aya majambo, kuko harimo ubuzima, harimo ubugingo, harimo impinduka, kuko iyo uvuze kuvuga kwawe bingana no gukora. Urakoze Mana, ndagushima Mwami yuko uri kumwe natwe, kandi ukomeje kubana natwe, kandi uje kubaka ibiguhesha icyubahiro ku buzima bwacu nk'Imana yacu. Ndabisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo igice ni cya 19. Turasoma murongo umwe ariko ndawusobanura, murongo wa 26 cya 26. Haravuga ngo Yesu arabitegereza, arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana birashoboka. Imana ishimwe cyane. Reka nsubiremo, ni ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 19 murongo wa 26. Haravuga ngo Yesu arabitegereza, arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana birashoboka. Imana ishimwe cyane. Ndashaka ko dusangira ijambo rivuga ngo ibyakunaniye, ibyitashoboka, Imana ibigize ibishoboka. Reka ndakubwire, uyu mwaka ibyananiranye nabwiwe ngo uyu mwaka ni umwaka wo kuba mu bitadushobokeye ariko bikaba ibishoboka. Ni umwaka wo kuba mu byananiranye ku buzima bwacu ariko Imana ibihaye umurongo. Ni umwaka Imana yongeye kandi ibyo twahevye ariko byari bidufitiye umumaro, kandi Imana ifitsemo inyungu, Imana ibiguhaye. Ni umwaka wo kuvuga ngo ibidashoboka ko byananiye abantu,
ku Mana irabishoboye kandi ibigize bishoboka. Ni umwaka wo kuba mu bitadushobokeye kubw'imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka ndababwire, Imana ivuga nk'Imana. Icoma uyu munsi nasabiye ubwoko bwayo, nasabiye ihanga, nasabiye abizera, abo dufatanije urugendo, nasabiye abaturiye isi bakunda kumva ubutumwa bwiza, nabasabiye impano yo kwizera. Nabasabiye impano yo kwizera Imana, nabasabiye impano yo kwakira ubumana mu buzima bwabo, kuko nasanze hari ibihe umuntu aba Imana ayizi akamenya yuko ishoboye, noneho yayisenga akabona yuko bidakoretse, akumva ko bitabaye, akumva ndetse kwiheba kwaje, akumva kandi nuko Imana itakiriho ahubwo yanabesha. Reka ngaruke ndababwira yuko Imana itabesha, ivuga nk'Imana igasohoza nk'Imana. Ibihe nubwo bidushaririye ariko hari n'ibihe bizotunezeza. Imana yo yemeye yuko tuba mu bihe bikomeye, mu bihe bibabaje, ni nayo kandi yemeye ko tuba no mu bihe binezeje. Imana ishimwe cyane. Reka nongere nababwire, maze kwakira buno butumwa, Imana kumbwira yuko ibidashoboka yabihinduye ibishoboka kubizera. Ibyananiranye Imana ibihaye umurongo kubayitegereje. Ibintu byose ubona ko byacanze Imana ibicanguye ku bantu bayizera. Nasubiye kandi kuba nongeye kuba nosaba, ngasaba kwizera kurenze ku bantu basenga. Nasabiye kwizera kurenze ku bantu bategereje Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icubahiro. Hari ijambo za nkunda rivuga ngo nategereje Uwiteka, Zaburi 40, ngo negereze Uwiteka nihanganye, yumva gusenga kwanje no gutaka kwanje, ngo akura ibirenge byanje musayo y'ibyondo, ngo abitereka ku rutare. Iryo jambo ndarikunda, ariko rimpa kandi kubwira umuntu kwizera agategereza icyo yabwiwe n'Imana. Ntabwo yabeshe, ntabwo yibagiwe, ntabwo yabitaye. Aho yandika ni mu gitabo kidatakara, yandika mu gitabo ata muntu n'umwe yogishikira ngo yongere abisibe. Yo yandika mu gitabo akakibika, akagishyira ahantu inyenzi n'ingese zitagera. Icyo yakuvuzeho, icyo yakwanditseho biracyashoboka kukibamo, biracyashoboka kukigenderamo wowe n'abawe. Nubwo ubona byakugoye, ariko birashoboka yuko bihinduka, birashoboka. Nagomba kukubwira ngo kubizera uyu mwaka, narabwiye ngo uyu mwaka ni umwaka Imana igiye kugaragaza imbaraga zayo ku itorero. Ndababwira ngo itorero ntabwo ari amazu, ariko itorero n'abizera. Nanje nagomba kukubwira ngo bizera ibidashoboka kubizera, Imana ibihinduye ibishoboka. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icubahiro kandi Imana ishigwe hejuru, kuko nabasabiye kugira mwizera. Reka twizere Imana, twizere ya Mana yateruye ubwoko bwayo ikabakura muri Egiputa. Ya Mwana yagaburiye ubwoko bwayo mu bugaragwa, mu butayu, ahantu batabivye, ahantu batagira imvura, irabagaburira, irabatunga. Kubizera ikomeza iryo sezerano. Ya Mana yajabukije ubwoko, yamukije ubwoko bwayo ku nyanja, ku kiyaga gitukura, batabona inzira mu mpande n'impande. Inyuma hari umwanzi agomba kubica, ariko igaca inzira hatari inzira. Reka nababwire, ikiyaga, ubu buzima nabwo bwoba ikiyaga, uru rugendo nabwo bwoba inyanja, ariko yasatuye inyanja nubira cyashoboka yikwisatura. Nagomba kukubwira ngo Imana iraza kugira ibyisatura uyu mwaka kugira ngo dusohoke, kandi umwanzi aho yadutegeye ko dupfira, uyu mwaka nihaza gupfira. Reka nongere kubabwira ngo hari ibintu twabonye ko bidashoboka, ariko Imana ibigize ibishoboka ko bizera.
hari ibyo twabonye twakuyeho amaso, twabonye ko nta nzira, twabonye yuko bidashoboka, twabonye nta n'icyizere bigihari. Ariko nagomba kugutangariza uyu munsi, Imana irabishoboye kandi iraza kubikora kugira ngo n'abatayizera bizezwe n'icyo twavuze yuko kibaye bayubahe. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro kandi ishyirwe hejuru. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Reka ndababwire, nongere kubabwira kuri uyu munsi, hari ibyo wakoze byansi, hari imyaka ubayemo y'uburetwa, hari imyaka ubayemo y'umuruho, hari imyaka ubona yuko byana. Ariko nagomba kukubwira, niba ufise ijwi ry'Imana, niba ufise icyo wibitseho ijambo Imana yakubwiye, rizingatiye, rifate neza, ritware neza, rije kugutunga muri iki gihe, nijo rije guhindura ibyo byose, kuko icyo wabitse kirasumba cyane ibyo ubona. Icyo utunze gisumbya imbaraga ibigukandamije muri iki gihe. Ariko Imana yacu ni umwizigirwa, zigwana ntitsindwe, iziseruka ahantu hose, ibihagaze ibiduhagarariye ikabyicarika. Iyo ariko Mana ndagushima Mana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Reka nongere ndababwira, hari n'ubugwayi bona ko bwananiranye, ariko uyu muntu ntabwo yapfuye, ubugwayi bumaze igihe kirekire. Ariko nagomba kukubwira ngo Imana yarakubwiye kimukijije, birashoboka. kandi n'uku kwezi arashobora kuba yokira agahaguruka. uyu mwaka Imana irabiguhamo kandi uraza kugira indirimbo z'amashimwe, kuko ari Imana ishoboye byose. Erega hari indirimbo turirimba tukavuga ngo Mana tuzi yuko ushoboye byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Ibyo tukabiririmba, ariko ndashaka yuko dukura indirimbo ibyo turirimba ariko tubigira ubuzima. Ndashaka yuko ijambo ryose ryahumetswe rivuye mu kanwa k'Imana turigira ubuzima bwacu, rikaba ubuzima. Noneho Imana tuyibehemo nk'iyatunze, kuko ubugwaye yumve ko yakize, yumve yuko byashobotse yakize. Ubukenye yumve ko yatunze, uwo byari bibona ko birangiranye abone yuko byahindutse, wabona urupfu abone yuko yazutse. Ibyo byose turaza kubibamo. Umwanzi ntaduherane, ariko duhagarare mu mbaraga z'Imana. Imana ifashe cyane, muze kuntahura nk'abizera. Iri jambo ry'Imana hano uhereye ku murongo wa 16 haratubwira abigisho bari ko babaza Yesu, baramubaza ngo mwigisha, twakora iki kugira ngo turagwe ubugingo buhoraho? Imana ishimwe cyane. Uyu n'umuntu yari karabimubaza, yasa nk'uko ari umutunzi. Haleluya. Ariko Yesu arababwira ati, rero unyitira iki mwiza? Umwiza n'umwe, ni Imana yonyine. Kuko Yesu yaje kutumurikira Imana mu buzima bwacu, ariko tukayizera. Ubwo buzima Imana yaduhaye, ko yabuduhaye mu mwana wayo ari we Yesu Kristo. Twizera ubwo buzima twahawe mu mwana wayo, tukabwakira data yaduhaye. Imana ishimwe cyane. Noneho wa mutunzi aravuga ngo none, aramubaza ati niyahe iyo nzira yo kuvuga ngo ayo mategeko ati gihari nuko twogendera mu mategeko. Ayo mategeko aramubaza, arababwira ati ntugasambane, ntukibe, ntukice, na bya bindi, usonere so na nyoko, ubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Ariko ngo uwo mutunzi aramubwira ati ibyo byose narabyitondeye kuva mu buto bwanje. Ariko ndakunda ye. Haleluya, nzankunda Yesu. Yesu aramusubiza avuga ngo kuba utunganye rwose genda, nushaka kuba utunganye rwose genda ugurishe ibyo utunze maze ubiha abakene. Haleluya. Kino icyo shaka kuvuga ni ikintu uyu muntu aravuga ngo abenshi bavuga ngo
ngo abatunzi ntibazoja mu bwami bw'Imana. Ariko icyo yashaka kuvuga cyari ikihe? Cyari cyo kuba umuntu yoba agize n'ubukene mu buzima bwiwe, akubakira ku bukene ariko ntiyubakire ku Mana ishobora guhindura. Nubwo ni ikintu utunze mu buzima bwawe, ushobora kuba utunze n'uburozi ukumva yuko ubwo burozi aribwo bukurinze. N'icyo kintu ni nk'ikigirwamana imbere yawe, nacyo gituma utashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ushobora kubaho uri ahantu wumva yuko ubuzima bwawe utagira umuvyeyi runaka, yuko ubwo buzima bwawe bwoba burangiye. Muri icyo gihe nubwo n'ubutunzi bubakiyeho ugomba kugurisha. Kubugurisha ni gute? Kubuha abakene ni ukuvuga no kubitakariza hadakwiriye, ariko wowe ukaba ukwiye. Iki kintu sinzi ko cyumvikanye. Yavuze ngo maze ubigurishe byose ubihe abakene. Bisobanura ngo ni ukuvuga ngo bya bindi wubakiyeho bitakaza ubikure mu buzima bwawe, si ibyawe ibyo. Maze rero umaze unkurikire. Nta kuntu umuntu ashobora gukurikira Yesu yikoreye umutwaro w'ubutunzi, ubwo butunzi bwari bwo bwose. Ushobora kumva yuko ari wowe kama mu rugo rwawe, ari wowe udahari bitoshoboka, ari wewe bitokunda. Icyo cyose rero muri icyo gihe ntuzoshobora gukurikira Yesu ngo abaho hantu nk'uganje nk'umutware, wumve yuko no muri absence yawe, ahubwo wumve no muri presence yawe kata kintu wigeze ukora ariko wakoze ku bwa Yesu, aho uzobaho nka wa wundi wakurikiye Yesu. Yesu ntiyavuze ngo ntidutunge, oya, kuko yabo badatunga ntiyari kubabwira ngo muzoshumbushwe umurengera hano mu isi, mwongere mushumbushwe no mu ijoro. Yashaka kubakura ku byo bubakiye ko imitima yabo irarikiye ariko itararikiye ku Mana. Dusenga Imana mu kanwa ariko ibyo tubakiye ko mu mitima yacu no mu bitekerezo byacu atari by'ubwami bw'Imana. Noneho rero arababwira ati shingiye kuri ibyo rero biragoye umutunzi kwinjira mu bwami bw'Imana, ngo ni ingamiya kwinjira mu rushinge, mu ijuru ry'urushinge. Ahabwa ati ibyo byashoboka, ariko aragaruka arababwira ati rero icyo nzi rero ku muntu yayizeye ibidashoboka kuri abo bantu, ariko ku Mana birashoboka. Ku Mana birashoboka. Birashoboka yuko wowe hari byakunaniye gushikaho, hari byakunaniye kureka, hari byakunaniye gutakaza, ariko nagomba kukumbwira ngo ku Mana birashoboka ibyakunaniye. Abakunaniye kuvamo, abakunaniye kureka, ibyakunaniye kubohokeramo, ariko ni wegera ukegera, bigurisha ubitange, si ibyaho. Kuwizera Yesu bisuke ku misozi. Simvuze ngo ubutunzi ubutange, oya, ndavuze ngo ahubwo ibitekerezo byubakiye kuri ibyo bitakaze, ariko wumve ahubwo Imana ije hejuru. Hari ikintu Bibiliya zitwigisha nkunda cyane. Yesu Kristo yatumye ngo iyo bari kuvuga umwana w'indogobe yaboshwa akagera igihe noneho akaza. Yesu Kristo iyo bavuze umwana w'indogobe yagiye ku ndogobwa hejuru, noneho indogobwa igendera hasi. Ariko usomye Bibiliya baratanditse ngo ibitenge barasasa, ntibasasiye Yesu, basasiye indogobe. Indogobe niyo yagiriye ku bitenge. Bisobanura yuko umuntu iyo yemereye Yesu akaja hejuru yiwe, Yesu akaba ari wagaragara mu byiwe, Yesu akaba ari wagaragara, birashoboka yuko kubaho ubahwa uzokubaho. Reka yuko wowe ugaragara. Ni washaka kugaragara Yesu akaja hasi uzopfa kare. Ni washaka kugaragara Yesu akaja hasi uzofungwa. Ni washaka kugaragara ni ukuvuga uzoba ushaka kwigwanira, ariko nagomba kukubwira ni wareka Yesu akaba ari waje hejuru, urugamba si urwawe, urugamba ni urwa Yesu. Kandi we yatsinze urupfu agatsinda n'ikuzimu, arabishobora.
arabishobora kugukiza, arabishobora kubihindura, arabishobora guca iyo nzira, arabishobora kubyubaka, arabishobora kubahuza, arabishobora kongera komora umutima, arabishobora kugusubiza mu byawe wanyazwe, arabishobora kuguhuza n'abo watakaje, arabishobora kugusubiza ibyo wanyazwe, arabishobora kukuburanira no kugutsindanishiriza, arabishobora kuko ibyakunaniye wituye abantu. Reka ugarukire witura Imana. Abantu abavoka warabakoresheje, waseshe byinshi ariko ntaco byavuyemo. Ariko nagomba kukubwira Yesu n'umuvugizi arabishobora kandi urubanza ruraza urarutsinda kuko wemeye akaja hejuru kaja hasi. Yesu n'umutsinzi arabishoboka urabigendamo amahoro, arabishoboka inzira ziracika, arabishoboka agakiza karaza mu muryango, arabishoboye. Mwemerere gusa. Nagomba kukubwira ngo ibyakunaniye uyu mwaka iki gihe ni Imana iguduhaye kuba mu bitadushobokeye kuko bishobotse uyu munsi kubw'imbaraga zayo. Ndashaka dusenge Imana, ndashaka dusenge nkubwira ngo uhaguruke mu kwizera, ufatanye nanje, ufate Imana uyifate nka nini mu buzima bwawe, uyifate yuko ushoboye kubaka, ishoboye guhindura, ishoboye kukuzamura, ishoboye kukwicarika akwiriye, kandi ubibemo nk'uwabyicayemo. Nakubwiye ngo ubibemo nk'uwakize, nubwiye ngo ari kwereka yuko uyifise. Birashoboka niwabibemo ibitekerezo byawe ukabiho ko wakize, Yesu araza kubigenza neza. Ibidashoboka kuba ibyananireye aho wituye, ushobora ko warituye abapfumu, ushobora ko waragiye mu bapfumu, waragerageje ugakoresha gerageza umuti wo kwizera Imana. Uyu ni wo muti ngutekereye, birashoboka, urabitambuka, birabishoboka kandi kirenze, birimo ubugingo. Imana ishimwe kandi ishigwe hejuru. Birashoboka ibyapfuye bikongera bikaba bizima, birashoboka ibitagira inzira ikabiha inzira, birashoboka kandi Imana irabishoboye. Ndakubwiye yuko uyu munsi iki gihe cyawe ari gihe yuko byakunze, inzira zirafungutse kandi byari byaranze birakunze kuko Imana ari ibikoze. Ibyari byaranze Imana ibahaye umurongo, ibyari byarapfuye Imana irabizuye, ibyo wari watekenetse igihe kirekire ariko iki ni igihe Imana igushize kuba mu bitagushobokeye bikagushobokera kuko ubutware bwayo. Yemeye ko bidashoboka, niyo yemeye ko bishoboka uyu munsi kugira bitangaza icubahiro cyayo. Baho akira gukira, ubeho nk'uwakize, baho kuko Imana iragukijije, baho nk'uwakize, baho nk'uwabihinduye kandi bigendeye nk'uwabihinduye. Hereza ibitekerezo byawe, ube muri ubwo buzima nk'ubwahindutse, ibindi byabaye. Ibyari bigufiseho imbaraga nta mbaraga bifise kuko imbaraga z'Imana zirabiruta. Imana ishimwe. Ndashaka dusenga n'isengesho, umwanya muto ariko ribe rinini mu buzima bwawe, rivuga ngo Mana ndagushima uyu munsi, nkugabije ibitekerezo byanje, nkugabije ingendo zanje, ndazikugabije, ndazitanze, reka zose abari uzijamo aho ushatse ko zibaho. Ndagukurikiye, nkurikiye wewe kuko ari ungeza hakwiriye, ari ungeza mu gakiza, ari ungeza mu mahoro, ari ungeza mu iterambere, ari ungeza ku ntebe y'icubahiro, ari ungeza mu buzima. Ngukurikiye wewe, ibyo nakurikiye byaranduhije, byanzaniye ibikomere, byanzaniye kuruha, byanzaniye ibigwara, ariko kuko ngukurikiye menye neza yuko bihindutse. Iryo sengesho aba ari ryo usengana naje, vuge ngo ndagukurikiye. Singukurikiye gusa ku munwa, ngukurikiye n'umutima wanje, ngukurikiye n'ubwenge, ngukurikiye n'umubiri, kuko nzi yuko atana kimwe kikunanira muri wewe. Kadusenge. Mana mu izina rya Yesu, ndagushima kuri Imana yacu, ndagushima kuri umubyeyi wacu, ndagushima kandi ni wowe nyiri imbaraga n'ubutware, ndagushima kandi ibyaremwe byose anabaremwe bose bo mu isi bose barakumva, bafise amatwi barumva
ndetse n'ibyo dukenye byose bifise amatwi birakumva, urabihamagara bikakumva. Mana ndagushima rero, byaratunaniye twebwe mu mbaraga zacu, mu mbaraga z'imiryango ntibyakunze, ariko wowe birakunda, birakunda. Ingwara irumva ivemo irahunga mu izina rya Yesu. Reka ihunge, ubukene buhunge, ibyanse bihunge, reka ibyanse gukunda bikunde, ibyanse koroha byorohe mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima butakunze ko tubamo birakunze ko tubamo kubw'imbaraga zawe. Ndagushima Mana, ndagushima ko ari wowe ubikoze, ndagushima ko ari wowe ubyubatse, ndagushima Mana yuko utanze amashimwe muri iyi miryango, ndagushima ko utanze impinduka muri iyi miryango, ndagushima ko utanze indirimbo z'amashimwe, ndagushima Mwami yuko utanze imbaraga zo kuvuga ngo Mana urashoboye. Mana ndagushima Mana yuko bagukurikiye ari benshi, ibitekerezo bigukurikiye, ibikorwa bigukurikiye, abari mu buzi bitaye mu buzi ariko batavuga akazi, bavuga Yesu wabicaritse mu kazi, naco gituma kabakomerejemo. Ibyari bibahagurukiye basanze imbaraga zawe zirabicariza. Ndagushima ko ushoboye Mwami byose. Ibyari byaratunaniye mu bitekerezo byacu, mu mbaraga zacu twagerageje byaranze, ariko wowe Mana turagushima Mwami yuko ushoboye. Turakweguriye ubuzima bwacu, turakweguriye imiryango yacu, tukweguriye ibikorwa byacu Mwami. Nzi kuri wowe ntibizokwanga. Ndagushima ko bikunze, ndagushima ko bihindutse, ndagushima ko byubakitse, ndagushima ko bihawe umurongo, ndagushima Mwami yuko bikore kubahisha. Icubahiro no gukomera bikomeze kuba ibyaho turiho mu isi iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana y'amahoro ibagirire neza, ibubake kandi mubakike, ibihindure kandi bigaragare, ibakize kandi muririmbe, kandi mubigenderemo, kandi ibyo wabonye ko byanze uvuge ngo birashoboka kuko Imana impaye kubyinjiramo. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Shalom shalom.